thir tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sanga sang ber ka hlan bok chewani ole tun chuma chuan article 371 g chu enge kan soya ani na dik tak enang ti thu pui manga zo tlau bonial kabinin wanglai ni article sa aji hi kan hriat zawna tan atangkai karinga FCAA 2023 ti lam ni lovin article 371 g shim big lai hi helai hi kan hriat tur poimo tak aron thai chuak theya afakom hle tin 371 ni e atanga je thing alo om reng maya chu India dan pui hnuaya article 371 chunga g hi Mizoram ta bik tina ani chu ichuan alphabet dang e atanga je thing g ti lo chu India ram chunga state sang ta tura duan ani tina ani engpo ni se ilowai thlapot mai teang article 371 g hi special provision with respect to the state of Mizoram ti ania India constitution part somni pakata changa lak chua ani India dan puya Mizoram state chungchanga roman nabik ti ani ber engi mohar sana kan to hian kan soi ve fowa ma se ahming pela ani na dik tak khilo hi kan tam ome article 371 g hi Mizoram tan ani maya article 371 atanga 371 z thing hian state sang tana roman bik aum ve vek ani ain dot danin heti hian da tamai ila article 371 Maharashtra and Gujarat article 371A Nagaland article 371B Assam 371C Manipur 371D Andhra Pradesh and Telangana 371E Establishment of Central University in Andhra Pradesh 371F Sikkim 371G Mizoram 371H Arunachal Pradesh 371I Goa le 371J Karnataka te ani Mizoram hian nei big kani hau lawania engtia India dan puya omnge niang kumsang khaje kwa somruk paruka changa zalin me sulawanga Mizoram boita ka wangin hunrei tak chung rorel na mumal tak aom theilowa president's rule te omin mipuite tubole dolung inkara an omani Assam rem tina in January ni somni sang khaje kwa somsari pani khan Mizoram chu Assam Hnuaya District Council pakata changin Union Territory UT ni na pek kanita a kumsang khazakwa somriat parukhan Mizo Pisakot nei ani vele ta zela chemical zela hian February ni somni sang khazakwa somriat pasari khan Mizoram chu state puitling ani veta ani Pisakota thudel kil tawangin India chuan Mizoram state chu special status apea article 371 g hi India Constitution turin Constitution of India Amendment somnga pathumna antelta ani India dan pui pat somni pakhatna chuan India dan pui pat somni pakhatna hian temporary transitional le provisional omin 371 GB khi Mizoram state polani 371 G Mizoram state chungchanga ruam manabik India dan pui pat somni pakhat atrangalak chua Mizo chunga da in rontia bracket chunga he constitution India constitution hian engpo lawinjiak ma asila tia ena chuan parliament dan siam parliament act engma hi heng atia pakhanate Mizo te sa khuwa emo wantlang chindan phungte panina Mizo te namdan le aken ko te pathumna Mizo namdan customary law be chana khotlang ro relna civil and criminal justice chungchanga thutluk na te palina ram len nei tu ni le impact chona chungchanga te hian Mizoram Rural Call Mizoram State Legislative Assembly in thutluk na resolution siama anpompui ani chau lo chuan Mizoram State a man thei ani lawang katikhan achiang fekfok win ka ria kha jong kha ena ania bina Mizoram Rural Call Mizoram State Legislative Assembly chu member somni ayatlem lo manga siam ani ang tlangkom na tunlai kanin nial na tamber pakhat Forest Conservation Amendment Act FCAA po hi alai mu bera chuan ani na ang anga lopom chom adopt lai takhi ani ber pakhat ome thunei na to pa sarkar lai puipek lowa siam danglam reta article 371 g a special provision min pek anga state thunei na chan then lo zonga kalpui du na thinlung po ani theyang
371G A4 kian ram nei tu le impact chon na konga Mizoram thune na ata lang chiang viawa akai khom na Mizoram Legislative Assembly resolution siama apomangai ti ani bokhi ole kati zong khania apanina achuan advertisement ti dan phung siam that ti thu pui manga madong khiang te thu po sahi ingai khale te ang Comptroller and Auditor General of India CAG report hunga khan AMC sum felhel cheng rebel chithum le nuai somporuka mo phurtu jong chok turin Mizoram sarkar ashiatir thu kalo chir vea karil ruwa lo langchu sarkarin advertisement akalpui dan hi ennona siam thatfat angai ni in kashia CAG audit reporta alandanin AMC hian lirthei truck somli panga atiral dana thil fello tak aum ni in alanga heng lirthei an lilam na po hi media lama zau taka pongzar lovin chorpial chanchin bua chau kumsang ni sompako march ni riat le ni sompathum khan chu ani thu an phalo ani mela Mizoram sarkar hian advertisement ti dan phungmu mal tak dan zom tur anei lo nge nia sarkar le department lamte hian an mani du danin mi puishia tur thupoi mo hi an pongzar mai jok ti angai tu thei chorpial chanchin bu hi ka hringai lowa alen le elen lo chu thushan engwanga chanchin bu pakhat chawa chuange ani ti hi zo na lian tak ani hetiang te ni kan ni tak sia chuan sarkar hian dan kan nei lai te a thatok to lo ani chuan siam thangei se chanchin bu mi puishia lo lo le a copy po chuak to mang lo te chu advertisement po peto lo mai box se chanchin bu pakhat chawa chuate khi a fel lo tak zet bok mi puin an hriat ngei tur thil mitlem tein hriat thei tura malak na ang point angai thei rum tlat ani CAG report kan hmu atanga AMC advertisement ti danen hian thuneina mansual theina kong ain hongzau hle ni in alanga chu chuan diklo taka summan theina le eiru na kong zau takin a hong ni in alang bok sum fel tok lo tam tak aum thu hriat ani ngal zat mai bok sia hetiang thil hi mi pui za lo na ni in alang ani CAG in aphut ang nge hian AMC lama lir thei hral na chungchang hi chui chu ani se he thil atanga lo lang advertisement ti dan phung po hi mumal takle fel fai zo ka kalpui ani theinan sarkar hian mala in siam that ngai lai te a omani chuan siam that thuai ni theise adu om hle mai ole khati zong kha ania pumadong khiang te chunga lom thu kan se thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan hmu dan le kan ngai dan te milo talan sak theu tur chewin in khongai na karon nge ne tin ka channel hi subscriber kan na tam lo ani ti min hriat pui veka chu wangin like comment te share lama te khongai taka chanmin lo lak sak zel tur chewin in khongai na karon nge ne tin min na subscribe lo point khongai taka min lo subscribe zel turin in khongai na karon ngen boke